after I came back home and then I found my boyfriend with his friends chilling, and then I decided, okay, because they were about to go out, because even now I'm home alone because there's still no child, and it's currently 9 minutes to 1 a.m. So, baby, if you're seeing this, I'm joking, but yeah. So I went to my sister's entire day, so I went to go to Mug and Bean, and then we had something to eat. Hi, and welcome to Truth and Justice SA, where we cover everything true crime. And in today's video, we are covering the sad story of Shichabo Tsanwisi and Ntokozo Mabasa. Shichabo was a 31-year-old man from Minga village just outside Malalele. He was also a breadwinner to his family and was still busy building a house for his mother, which left her very devastated and not being able to accept the situation as it is. And he was also an employee at the Greater Giyani municipality and was working there as a technician. Shichabo was also in a relationship with a 22-year-old woman, Ntokozo Mabasa, who allegedly ended up taking his life. Earlier in May, Ntokozo posted an entire YouTube video promising that she would end Shichabo because he had been out with his friends and not giving her attention. Rumor also has it that Ntokozo cheated and the late boyfriend Shichabo caught her on the act and wanted to end their romantic relationship. This is when Ntokozo, according to reports, lost it. Like, she just lost it, and it has been said she took a knife and quickly ended him before he could move on with another woman. Unfortunately, at this point, Shichabo was not able to make it. He sadly passed away, and we say may his soul rest in peace. This whole situation happened on the 22nd of September 2025, and it's very sad to know that Mabasa was granted 10,000 bail on October 3rd, 2025. She is now scheduled for her next court appearance on November 25th, 2025. And guys, truly speaking, her release on bail caused outrage among community members and obviously the family of the deceased. And truly speaking, this is a very sad situation because when you get to think about it, this whole situation that Shichabo did not get the justice that he deserves, how come he just passed away, and the person that killed him, she's now out. She's out and free, just continuing with life as if nothing happened. Like, guys, my advice is that when the relationship is not working, please walk away. Please just leave. And n'wina vanghana va yena loko mi swi tivini mi endle yini, phela na hina vatswari ma fanela mi hi byela hi ta kota ku ba pongo hi swihayitela. A hi velekangi vana va hina ku va ta dlayiwa ku fana na tihomu na timbuti hi dlayela ku dya nyama. Hi veleke vana va hina hikuva hi va rhandza. Loko a hi nga va rhandzangi a hi ta va hi lo va dlaya va ha ri kwale makhwirini. Swi tiva hi hina na valava va nga hi nyika vona, hi nga va kurisangi hi va fikisa laha hi nga fikisa kona. I siye n'wana hi luya, xona lexiya na n'wana na yena xi hava. A ni tivi ku xi hefemula moya wa njhani laha xi nga tshama kona. A ni nge swi sasekisi ni vavisekini, a ni nge swi sasekisi ni vavisekini. Hi nge dlayi munhu hi ndlela leyi a nga n'wi dlayisa swona n'wana leyi. Yena leswi a nga dlaya vatswari va yena loko hi ya nkoka le dlele hi n'wi dlaya va ta tsaka namuntlha, a va nge tsaki na vona va ta twa ku vava. Lava lava n'wi rhandzaka va ta twa ku vava. Ene swi vula ku a lo tiyimisela hi ku lava nga ka ti-social media va ri a hi ro sungula i tsale swin'wana ku ni ta n'wi tsemaka. Se i n'wi tsemini n'wanaka Mabasa, i n'wi tsemini Tsanwisi. I kume yini? I vuyeriwe yini? I na kurhula namuntlha kwala jele i nga tshama kona. I etlela vurhongo byi khoma. Wa ha swi navela ku ti vona i karhi i hanya kwala misaveni. I ta rhandza hi va mani.
hinkwenu hi ta ku chava, hinkwenu hi ta ku tsutsuma. Ikombe kahle wena i ri n'wana wa 22 years ku wena wa dlaya. Vavanuna, vana va mina tingana to chava ku vula ku ma abuseiwa aka ti-relationship leti mi nga na tona. Hi ku mi ta hlekiwa, mi ta fa, mi sala mi dyisa mbitsi. Humani ka swona loko I lava n'wansati I nga languti beauty ya n'wansati, languta mbilu ya munhu, ku munhu loyi I njhani. A nga va a bihile mara I kuma ku mbilu ya yena I ta ku hlayisa vutomi bya wena hinkwabyo. A nga va a dyondzini kumbe a nga dyondzangi, mara I ya tikuma I kume nsati wa kahle a ku hlayisa. Langutani vavasati lavaya, moni ku hi ri greater. Just watching this video is very painful, guys, and very sad. Seeing how happy he was with life, everything was just flowing. He was just a happy soul, and that was taken away from him. This is very sad, guys. Like, this is very, very sad. With that being said, we've come to the end of this video, and thank you so much for watching until the end. See you on my next episode.